Gdje ste ljudi? U današnjem klipu pokazat ću vam jedan tutorial kako da igrate igrice za Android preko PC-a. Kao prvo, morate da skinete jedan program. Mislim, tu nije link će biti u opisu videa. To. Znači, to je taj program. Ups, izvinite. Ja, da. Znači, ja sam već imao to skinuto preko, pa zato mi nije htjelo. Znači, sad čekamo da se ovo skine. Brzo to ništa. Ne zuzimo nešto mnogo, 13 megabajta. Dobro, idemo open. I vidite sad to. Meni neće zato što vidite. BlueStacks is already installed on this machine. Kao već mi je instalirano. Znači to je ovo, vidite. Znači to, kad uđete u ovaj program, krenut će da vam se instalira tu kod vas, da se skida neki kao patch, ili tako nešto. Kako zove, neka glupost, i onda će ovako da vam izbaci, naravno bez ove dve igrice, pošto sam ja to sad skinuo. I sad ne znam, bilo što je fan, ne znam, nije neka igrica. Znači, vi ćete morati da se ulogujete na vašu Play prodavnicu, naravno ako znate te vaše, ne znam ja, e-mail i šifru. I tu možete skinuti igricu isto baš kao preko Play prodavnici, ovdje će da vam izađe. Znači baš ovdje. I to isto kao neki tablet, ne znam ja. I tu ćete moći da igrate, evo vidjet ćete da radi. Znači isto je kao na vašem Android uređaju. Evo vidite, sve radi. I to bi bilo sve za ovaj tutorial ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!